Khubor ka Batesi TV. ALS, India's premium IAS coaching institute since 22 years, proudly announces face-to-face classes. Now, study from best IAS mentors from Delhi in Shillong. Admission open for IAS 2024 attempt. Register for the orientation on 4th August by visiting MIIT campus Brookdean, Dhanketi. Batch begins 7 August. Book your seat now. Call 8257 865 257. Kipulit jangka anti-narcotic task force West Khasi Hills District hakakat khandai trik unailar hajar apulai kila yokem ya arngut kisnar khai drugs na yaw nongstein bat hakajing talasi ya kamet jangki kipulit kila yok ban kurup lai gram hydroxyroyen na kamet jangki ni ki arngut bat kawai ka mobile phone kipulit kila register case hapok ka kendon an jangka NDPS Act bat kajing toket ya kini ki arngut karang ya chakaman Kajing dawa jongka seng samla himalangren berkikun ki hajar jongka himalangren ban penhiar ket shipor yopa im nang tais im yong kala urlong. Hadian ba ke executive committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council haka kat pratrik unailar hajar apulai kala penmi ya kajing penbena bala pentipat ba bala penhiar ket shipor yopa im nang tais im yong bat ya kasensyar ka khadar jongka hima lapen khamti shipor hauba bis im yong kumu acting im jongka hima. Ya kamet jong we urang ba ubala lai pupras nem kerta ya ubala tip kerteng kum uba shan bor surong ubala ja rangai na dok khat nyau trik unailar hajar apulai kat bau dang mi na patarim maulai nongkwar hakapor arbaji mistem na ying kanya kha ban lech phai shalai ying kabadan hajar yaw pedeng shillong lalap ya kamet jong u haka arpoi trik unailar hajar apulai na riat suna pani shwakani kini kindiat sngi ka kenhun jong ka search and rescue team bat ki bah yang asem kila persang ban lewa syariat maulai nongkwar hendrai kimshim lalap satya hendrai yakamet jong uba shan bor surong lalap da way upulit home guard uba appahara yaka way naki powerhouse jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited kabadan halum kshat hakabaw la yoi yaka way kamet yam kabaper haslaum hasuna pani hakapor kumba khatway bijim stem Kibahi yang asam kilawan poi syaklau sunapani kila pensisha bakani ke dikamen jong uba shan bor surang hadin kajing petri ke bajalan hadu prasnem kenti kipulit jong ke jilla Odisha haka arpoi trik unailar hajar apulai kila yokem yaw BDO barem na Delhi ubadan keti haka kambam sam yaw niu BDO barem jong ka Narayan Patna Koraput ubala tip kerteng kumu Ramesh Chandra Sahu ula shatwet haka Vigilance Department halo ka jingdon kiti haki nyaw tili kambam sam usaho ubalong ru officer ka Odisha Administrative Service barem ula shatian bishar haka Shari Delhi shwabi ki pulit ken rayu sha Odisha shu la keno ba new officer ula pendan kambakla ya ka pisa ban shna ya ki Aganwadi Center hatowa padar hamankit bar hadamsil Hakabai perkakis la keno bau sahu la penerkam baklaya kepisa kabala mang manshnaya ke surak hapanch kini. Uhe pulit jong jilla Uttar Pradesh la penmi da kajing penbena ka babtha yaki pulit officer ki badan ha ka police station. Bantwet yaki kamruna ruser da ka babut yaki tarik katkum ki kalenda jong ki Hindu. Vijay Kumar la batha ru yaki pulit jong ki district bakin long ki bapet ngor bat ki bakin Buddian yaki kamrunar ki bajujana ka por shakapor hapok katika jilla ka khlam jingpang COVID-19 kala sarbyang yakari India bat hakan yakinti ki bayo yakani ka jingpang kidan sanpu saungot ki brio nadu ba kani ka khlam kala leng shop yakari India kidan hadu sauklur sab khandai lang khandai punrio hajar nriuspa sanpu laingot ki brio ki balaya bin yakani ka jingpang Barka Ministry of Health and Family Welfare jong sarkar pedeng kala pentim ba hadu menta ka jingdo yaki minsim brio ki baya bin na kani ka jingpang hakani kari India hi kalong sanlang like we hajar khandai spa arpun rimun kirunar ki bamshim lala setiaban itu ikidur khamat kala penpra yo durmot jong Mahatma Gandhi balatei hakasdong hole honuru kabadan hajalla Karnataka Menteri Rangba jong ka jilla Karnataka usadhar maya ula penramjur yakani ka jingja bat ula maham teng eru baka an kana map satya yakinong le kambaman ki badon kiti hakani ka kamrunar hakabaya dei bakani ka jingja ki pulut kila pelong ya ka jingto ket ka babania ban lap ikirunar ki badon kiti
Kajingalang jong ki coordinators na kaleng ki jela jong kari India ki badan hapok kashatri jong ka All India MSP Guarantee Kisan Morcha kabala long ha New Delhi ha ka khat khandai tri unailar ar haja aphulai kala rai ban amya shimbenta ha ka jingtha vote ha ke election Lok Sabha ka ban long house nem ar hajar arpusaw limda ka sarkar NDA balayalam da ka Bharatiya Janata Party company kam ya ka minimum support price na ka banta ki jhur uso barkadun. Kani ka jingalang jong kinong yalam kinong rep kala berngem man pelong da ka jinga ki ka bating bar kloiru ban mi sha surok la da ka sarkar ka dang sngap menti halor kani ka jingdawa. Kanyawut kinong India ki bala sha set hakari Libya ban sha pentre body kala yok lad ban wan pai shala ka jong kari. Ya kini ki kanyawut la pedang buram de ki bahyeng hasam haka ling sun Delhi ki ba ja umman tang shiyoi ban yok ban kudup biang ya ki ba ej bathon ba ya laki kun ki kti. Kini ki khat nyongot kinong India kila sakut hari Libya hadin bakla syara bor haki kenhun king atiar jin hadu hindu benai kenti. Kini kinong India kila let syari Libya da ka jing sya pengom haki riu syukur ki bala kular ban penyok kam hakari Itali. Hadin bakla seu pisa mar khat lai lak tengka. Henre andala poi ha Libya kila ngat penban hakti jong ki riu king atiar. Tikitu kilong ki khubor hakimat kimat mentasngi. Kublai.